Sanibonani babukeli, namuhla sise Return to Christ Family Church eMbabane. Sinemfundisi Evangelist Casper Dlamini. Sawubona Nkosi. Siyavusela masuku siyabonga kusivakashela ni African Sermon Central namhlanje emva kwenkonzo. Siyajabula Nkosi, sikhanze kukuhle kushunyayelwa lamuhla inshumayelo beyimnanzi Nkosi, sibusisekile nathi kuba phakathi kwenu. Siyajabula mfundisi, ngivile uthinza lokunengi kakhulu. Ngabe lamuhla nje nabe kuyini isifiso noma lobe kuyinhloso yakho kakhulu ebandleni? Uqhubeka sisithe libandla ukuthi li-understand lokuthi sibobani siyini, ngoba njalo kunje ufile nje Sathane usebenzisa kakhulu ekutheni singabe aware of liqiniso ukuze atawukhona ukuthi bese ukubamba nangedindvo lobo sophunyulile kude. So namhlanje ukuthi si-understand ukuthi yini ama-generational curses lithini iBhayibheli ngawo. Njalo kuvile nje ukuthi iBhayibheli lisitshela ukuthi once umuntu waphenduka waphindze waba setimisweni uNkulunkulu bese umendela umusa, into le attractor ama-generational curses le false worship. Njalo kusiwabukelela ama-scriptures ukuthi uNkulunkulu singabi nalabanye boNkulunkulu ngaphandle kwakhe, singakhonti lokunye, singakhothameli, singente ama-images. Those are the things that attract ama-generational curses. Lokufaka ekhathi lokhu lesibuya kuko as bantu siphile emhlabeni, not only Africans but emhlabeni wonke, lokukhonta emadloti, lokuphahla, lokuhamba tinyanga and everything, lokubese kwakha lanze through ama-blood covenants laba khona. But now we've got the blood of Jesus lesiyisihlengile yasihlawula ukuthi siphume kuko konke lokhu besiboshwe kuko. So isikhathi esiningi ukhazi umzana uphumile but akasi aware, kufana nelehashi uma bebolibophele somewhere kuleso sigici bolibophele kulo, uthi noma solukhumulile uma kusenalenzambo licala sokuliboshiwe. So kuyenda ukhazi umuntu ukhululekile but ucala solokuvalelwa. Kufana nokufika ekhaya wathi uthi kuhlala khiwe, ufika uhlale ngaphandle kanti namhla kwakhiwe selokumele tikhiya. Afike lo mnyango afika avula umnyango wangena umangala uthi awulana ngicilatheke kangaka nje umnyango uvuliwe. Siyabonga mfundisi, sibusiseke kakhulu Nkosi. Kodwa nje na ungabatshela abalaleli ukuthi iReturn to Christ libandla lelitholakala kuphi eMbabane? Kwanyalo la sikhontela khona sisesidwashini industrial site, siseceni nje kwesitolo esikhulu labathi kuseNdali. Mawufika nje laceni kwaseNdali utawubona ligede bese kulula nje mawafika khona nemsindo utavela ufe. Sisesidwashini industrial site eMbabane, ngoma ukhwalo esidwashini kaHho thina sila eMbabane industrial site la sikhontela khona kunelihola nje lelikhulu lesithandazela kulo. Siyabonga Nkosi, siyajabula. Tekhatenu tekhonda ngabe tenini nje? Angithi ngelisonto 9:30 siba nemthandazo, nga10 iqala inkonzo, siphuma 12:30 masiphutile nga1. But ke emkhathini weliviki ngalesibili nangalesine singena 5:30 siphume nga7 dikhathi tethu. Bese ke ngelunch sesicala ama-lunch hour services sikhonda khona onke emalanga, sicala ngabo 1:30 sicethe ngabo 10 to 2 ukuze abantu batawukhona kubuyela emisebenzini. Siyajabula Nkosi nekuva ukuthi kune lunch hour service. Mlaleli mbukeli, sinawo ema-lunch hour service sesivile ngemfundisi Dlamini la sothi niyamenywa nonke. Ngabe kafishane nje Nkosi uthi nje halamisi, ngabe iteam yakho yalomnyaka ufisa ukuthi libandla lifike phi? Number 1, i-true worship le semo nje namhla siloku i-build up of lesicale kuwo kusukela lo mnyaka uqala. La khona Jesu bekakhuluma nemfati waseSamaria athi manje isikhathi sethu sesifile lapho labakhonta babe ngeliqiniso. So kunalengcingwane nje lathi Jesu khona true worshipers. Sibukele ukuthi ke how do we become true worshipers? Namhla ngicabanga ukuthi njalo kube nikhona nilalele nilivile elivesi lapha encwadini yaHebrews chapter number 12 la khona athi manje kuze ukuthi ukukhonta kweni kwemukeleke. So now i-team yethu lomnyaka is to build true worshipers labakhonta uNkulunkulu ngeliqiniso, lokukhonta ngumkhonta ngamoya nangeliqiniso. Number 2 ukuthi libandla likhone ku-outreacher labantu masibaletha ebandleni noma sibaletha embusweni waNkulunkulu sibende ema-true worshipers more than ema-church members, but bendiwe babe ngema-true worshipers of God kuze sinowabe abasekho phakathi kwethu imisebenzi netikolwa nemishado kubathumbela khona, but ba-maintain kuba ngema-true worshipers. Siyabonga Nkosi, siyajabula kakhulu. Sisangena sibone abantu labasha babaningi ebandleni, ngabe njena abantu labasha vele ungabakhuthaza ubathini ukuthi babe khona, ngathi kuneni lokwentekayo?
Number 1, bamna basha kufuna bathi lokuthi sizoyikhona mbamba. And siyakhona kuphenduka mbamba siphile bongcwele kulesitukulwane lesikhohlakele usho njalo Jesu uthi lesitukulwane esikhohlakele buyaphileka bongcwele umuntu omusha abe decent umuntu omusha abe holy ehlukaniselwe uNkulunkulu umuntu omusha uyakhona kuphila ngaphandle kwama drugs tshwala imijolo nesango nabo bonke ebugebengu lobukhona is possible siyamkholwa uNkulunkulu ke ukuthi utasisita bamntu abasha bachubeke bamkhonde ngeliqiniso uNkulunkulu Siyabonga mfundisi.